Normal kenyam kana diala content barwani lingua seme Nuer online TV channel biya kamal. Are ler kana me te kon kalera dangro lera nyam banarwach ka kwira madana cha kwanya kirma yadit ka bang dung sa Sudan ramma mo gore jeno bikalet kel ko te ka magore. Bana wore de lera me lera rewde gwat me men bana nyoka melin kone shidine dangro tela dine SSPDF shikliu ke shakanak bana jome bana jalinkel are ler kana meni akan kono ni ame jirama jidit Nuer online TV channel gore jeno jinde lermde je nyoka nasin ko ken ko mi chete ka ler mi shibere da shwa mala shuba bakaka gwaye jo bana kwen gwasame gore jeno bi arun palping kaliang da ka jo dana shalat ka jan ngai kon dial kirma yadi lara na kwanya ka beje woch no ka jawo shalat kire dul ka mishikan dol gwas me lat ka kwara pa kwantin lat ka jelata lo kwaila kamkom chike me yadi wooden pa kwany la kwar so Sudan bank ke bank kwar dung bank so Sudan la duel yone sha kwaran pa kwany joga no moran yo ngok ka bank so Sudan be 10% bakakan enelet wala da molado rei muktabka kire banka dung South Sudan mu yo tawi ka ngok no ka bang ba jiyen kume chikirma yadi che Dr. Addis Ababa che jejok Addis Ababa ngai kone no mo shudol bar no barte ki shoda mo en kirma yadi en wooden cha kwany ngada jako bikan yo bikan ka kwalkel ki bikan yo bikan ka nang ka do ma chai ba ngai ke jam ajan malakir ma yadi den tam la ram danan loke la ja woja ka barara dien ba ja kwanyo kram ngada ku je mo men bana ngai gwata me ka jo dana cha kwan ke cha lat kirma yadi ala woni ngan che tub gwasa me che jogo no na Kirma Yadi Cherwajinena, the head of the state called for urgent action to install transparency, accountability, and discipline within the institution. He warned that any official funding engaging in psych conduct would face the maximum penalty. And Okajomo Chalat Gwasame, a President Salva Kiir issued the stern warning at the swearing ceremony of the financial regulator, Governor Dr. Addis Ababa Uto, and his first deputy Samuel Yanga Mikaya. Chagur no betera 10% Yuni Bakakan Kajodan and Chalat. He tasked the newly appointed governor of the Bank of South Sudan, Dr. Addis Ababa, told the newly appointed leadership of the central bank relay President Kiir message and warned staff members against accepting a 10% commission during client transaction. A general Ramimo Guada Dan let Katan Mete Ramoyo can 10% Ki Biut katoto bika kan karamandana ledian transaction ki tumudu kayo ka bi 10% be kan karana general mo baje yen. All staff must immediately cease the alleged practice of taking 10% commission, he said. Ko ramu yo kan baje yen no chajo mo chajo kwen neme gorje rander jiling lere re gwas mi man banar waitin shala do ne si de ne dangro liu de ne SSPDF chala de police ni en go turbil de ni sharo de bup ki sharo de tar gwan mu wakatin kajal kan ka pedalong ngai konde ne tanan le teka en turbil te ne ti shop ko wero reida ka ger kel maden dial ka wero wona ka ger en wanamo chu turbi rode chu tar ka chu ne dangro chu kanak ngai kon ger en jega nan la ger ke de ne jane no chade lar jaran de la kan ger jega long chu jang ro chu nak ka cha jang dangwel mo ka bot dit no jangtin ko kenen content re torbiel ko kan dial maden dial ka wero am je terbil ma chrodo bubone chenero shakana kane dangwel ti chamoy ko bot dit kane dangro ten content chiliu ramkele wut karamado dien shek ka chala do la ger torbiel ten jen ka bot ke chamoy ka bot dit watana te ka bot wine ken kaka en ger gwas en ger ka pedalong shu yeda la turbila riet ke la wel shu dal ko peden turbil ka ngoje ka pedalong ka kaje ni al kaje pin shi gere shu dala gwadmo ka shu turbi rode shu duny shu rode shu duny ko men pende pinyana ka che pinje ka lo te ka men met kene tuin tuine
chu turbi ro chu dun ka jan pande ka chu ne dang ro chu ka nak ne ka jan gwasmo chu ne dang wel chu mo ka bot no chala do ken wona ken dual wal you know de ne la ka jaken go ka dual wal bugin ken te ko ken buken ka wala ngai kon ger la ger ke de ne kan mo to gare wi karumbe ka South Sudan we jan ken chala do sha ko lo ka dual wal lo te ram nan kan dual wal re den ken de ne karo den no and we den dual wal mo chicken lo la ne te balbal da dop ngoi ken je ke spin medit ke ger medit lo pet ken long shirande ger minang randul wal de ger de dio je de rande ger ma chi de shi de ngoje long de ger met ko ramitre de mitre de ne ko de ne kan dang waro ka ru de nong the ka jidwale ka janole lo rin kan ka peda long ka wor ma dit no so ger mo ger kacha no bit ran ba ger kaika no ngalia no kala kana ger nyet ka long ane de ko la de ni yen gu yen ka okay kane konen kulo dul wal shilo liuni neken kane kon shilo te ka body dit yo no je body dit ka dar no re torbier no gwada me jo ko gol gor bar linkten ke mende kon kanan do me jenger no cha gir di ne dial sha ka shum no shiken dia gar ka wor medit alo brand be ger ke speed ngode je long ka pet ma no mone chala do chagwa ano de regere ke speed mi di dara kulo gware nagan rodo do ke nagan iten content de torbielu jen geramo anyo bonwo ba torbil ba je chokane te ngwane te trade ko jano yo bana ba ko mo kariek bana bu ko luten ko ngai kon dial manana to ka gere especially gere content re ke so Sudan la kana gere long ka pedalong lo chiran diere no liu na la ling no ye ngai gere ka bana liu re torbil dan ti tender kula ngai gere kada namo mi jeng mi shro lot de rande gere ki speed la ger ke jada ya kapchong ala en go bitegran bije gang mi dire long si bangar ka tegran ko si bulong go lune jok mi gere ka peda long ka jana yo terbil bo yaglo bana be klo nak mango shelat che zero wak shelat no yo baji chu yen ke bi chu le ba ngwada mo bukulo ganu no anyo gono brand ba ger bo che wida che mo ka kwang che ga kan de inde kulin lingan tamano che de ro lu radian kan wala te ka board dit ne dok radian wa te kan ka board win darken ko che darken che ka tul che ka che de ko larno che ka mo ka board dit darken kan dong shi ka mat ko me ran che mat tel radian ma de to ma chi pinche de gu ba gwa anyok jai ko bi gujeno speed te gajeno to ye speed to bi remeja no ko kan ger ke lakan wur long ke lakan ren ka wor medit ja kan torbil ko be yak ka pin ngai kon la te ka pol ka share ten content re ka so Sudan no tele kaspal no go awde rande gerde ja par no en jo me we kan diala kon la ger ko par gerun kon ten content la tere torbil kuna kana no ade kon gujeno chatwok dor janne karwade na mane kelen konam bana me mo kane diala kon tela ne kon eno si jen ger no birek be jago kane den content re dwaro ko de kolar no ni de content re torbielu ko shere dor so mi shere alaka bija gere mat manamo der na der kanak so mu goro der andare charka do bada andara gareja cirande ger ke ger mi jeng mu ne ko ken bi kanak okay gor jeno brand be ger be je paragwa eno geri ma ci kwiju ke ger okay ngaji ger but chagwano de ger ke pet long ka bana bi ko nak balaw yak gere mat anyok yene diala ko kenen kon tin dong ne rekonen gerke okay ne tin kwala ger so me jira metre torbiel ka gerke ji ger mo ka ger mo ne gere ka pedalong okay gore jeno biya ger biya je jogono gere mat komo e kene che jogono gere mat ngi mambo to beliu re torbiel mo ko be yak jela gere la ka jogono ba ka tieten chi kujen ka ger ba jogo please gere mat speed ko reduce no money betiglu be jekan
jala do la ko da loga ga chap but it's not all about that or under take ko tana video take ga trauma take care so mi chiro jaga bai gere germ dong mi tere ko ken sharma be yak jok ran chabit bang ka yene den kono dong tere torbele lamnya tire torbel ke ngeje no ti rodo mi che ger lum be ajoge please torbel gere mat ajanta dan tan la ja jogo chin chabina na ko gere ni jidi mi gere jige yogo be lara okay chigi yen chwale so na me mudaten anya gono torbel mi cha tien ka tung kana lo shalla jien ka capacity mandan dera kap la pek dera kap chela wo nyal chela wo bal so ngod bade torbel badere yaka jan dongere ke spin medid so na me shiri de ne ko dien dino ne diala content gar jaga no brand bagere changar re aspala char me shabo ka pe ngoda badere andere tet ko jim gari long de shak dinorodo ko ba ngada ba shada ba ngan torbel so gan diniti ala weles lesson kane dial ko she gwano bana ger ka germi jeng mo bana be kanak nyan jo dana gore ke lesson gore de kamya ane bana jeg mu da dien biya taman